ze 5 miliero zahaho arike izo nizo ndo afanye ada babu ngondo afanye ndo goikawo kena ukana faida okangondo wadise leda howe do walole hasara ezahandani na rirensiza ngozinu ezahandani na rirensiza ngozinu mratu tsendo meki hende haringe mtao hazima mtao hamangondo yafanya shughuli hatema shughuli ya hisa henda haringe ule mtao ai bala untu katu para huna kanze mashughuli ya hise bango jumza zetonenge mdo hazir kanza ritimizi rifanye mzaze pleziri ilira raha ze ilimta zira jafa donc tukahona indini shasha kama shamakendo mtao saunu ushamtu para turonga umeki osama kwezi bo watukufu wangu mnishili yao harume ule megu kamil walio mkomor ganisa osama hizo ndoka mzambabano mrati johamba ebanu leo mashughuli nguri la pizo ba mitido la piza wanru shamitso hamba haki mitso hamba haki heni naona maslaha bayo do Mwenyezi Mungu yansisiza hena njoo nanga zendo nai hena njoo nakanga zenda wondo nzambe sha geti dizo Mwenyezi Mungu atojonsisa dozi njina shala dhima nimwambieni ezalelo holio mwishia lejimbo ikaondo na mtinanilo yabo nalifanya gamina mezi mitano mirandaru heze shughuli woza kazabalwa lelo haizo izo nanzo nimwambieni ze shughuli sizo zibulwa bwale mengu ze shughuli tizo zisa zibulwa bekwa raye jamba ukana zibulwa shawonru waka uzifanya shalelo gizo dhahir hoka wanruwa bulia ze shughuli nitukufu za hoa na hatu ropanda hemwa na mshe ropanda hemwa na mme waja wazibuwa gazifanyi wao ra reka de sirikali rekande de mila nansi shawesa gazifanyi hao surtu hamando mjini atumbeni zandi sana ngujuzi maudu gazendao hambabi ronkazi hao nsipia remijia dungabo izo ni mbushiri yaoni kani mbushiri oni mashughuli mema ya hairi ya joti muhasalama na mwisho mwema inshallah taala shana tsadoshelea mwanza shunga ya corona baka jenda bahano sidoze kashine neze distance be kwanga bo fijo jinji shar sidoze mnakashine okambombwa juu kozi ondo pande na kanza nambe opande wahe za shughuli boza za bulo halafu hizo nanzo na zambe tena lelo mwanama uliyo Faransa abamta osamaha mratu ambauka mashughuli leo harila pizza no gamambo zako eli jahali nazamba imakatiala wanru okaneze 200 euro wedaza wenda ufanyeze shughuli zanrabo we profito kande corona saizo lelo skwa lelo yino haina mru najue wadomba uka tijonzene ndo harmoze nafanya shughuli hangu shawade unu uribalilia saizo abazibulwa ejuha wonese okoli wahao bomwanama ulo bonze au bomwanama ulo Komor au bomwanama ulo Faransa baza shughuli zaho zahe mwana wa baraka ne shughuli hao bobwana harusi zisazibulwa juha wonese okoli wahao jonese wende wakaze ejegle hao juha wonese wende wakaze umharma wahao baza shughuli hakika zisa zibulwa batina tabu haizo kwezi bwanama surtout amrongozoye majevie majevie ndawoni warongoza ndondo banjevie tide ukange Faransa jevie de nuya rohabonze hata maore abo jevie mbatsu ambago do dahoni habalaze 3 000 euros 4 000 euros hene hata Komori
katujo kufanyoje hende honola mwananya awola bani hahe hampe hasarani awendi hatari melea mahala javuni hende hono mwanama avinaji efanywe mbasa la dia hahe ukaunazime 3 miliero yabo babanga mina mashuhuli nenda Faransa au nenda mahalani konsiyo gamjohore yayo ola vinajia hwerea aonike mapesa za 3 miliero zila kwa magwendo wakaze na olo nayo huenda dahoni hujaza hunu huja hubai portablo hujitoka imenyeha avinajendo para ujirundoka hai pale portable yangu ikemenyeha au hamba wanoka uchimrenge au dozoka o katoa ka huenda wamengo ndo wafanya mashughuli kuja jiprepare au dozoka ya mashughuli au mashughuli mangu wamengo ndo wafanya mashughuli jilekeze ndondo bo mwanadamu bo bwana harusi jilekeze ndobo bwana harusi utenda hata vuni wende hono avinaji efanye mbasele diaino wana tamatiwa hahe humdhulumu udozo kabala gure mwani jua no upepo na baridi katsuhula na humdulo nazo amana wende humkine 3 miliero utomsano heza hata jumoto mfanya monogramu ya 50 euro atampine mapesa ya shonga ebele ukafikiri ndi bahibanu botengwe nishili yao balaga baka ujibiwa we mashuhuli alaka balwa dande majevie walobonze wambao kai miti jonze nafanya mashuhuli yangu sha o wade unuri balilia saizo abai mashuhuli sawa ya bulo juha utijomba mlido atamwa hani tena au dazo kabala wamba o wanduka ujanza wafanya mwa haunusha dabo wade unua zuba abo mahani 2022 ribakishana tsutsanu yabo tuo aya eleia wende wafanye mashuhudia hao uyafanye kweli utende hono mwana nyuho uremani jua hemna tamati hemba feleke hono mdulumu mpare mapesa wahija hunu ke kumbeshea awe uja hunu utomtina wa shanga jubo tombesha diero na 50 euro na vero atomtina hema pesa shonga wadu pada he mwanamume na njo nambe bahijuha juha bwana harusi wamba gwendo dehoni abufanya ezaladhimu utendo hono mwana nyuho maskini inge barini guzumna mfi husi hata seleana ubunia au hata tinda huvi hono pareze mali zae weja hunu be portable utomplina monogramu diero na vero utomplina mapesha shonga wo hamba ngondo wafanye enda wafanye mwanama Bakari Mbaye marhaba menji na mtodo partage video bale lo sisi hanano wandu wanu ihali goto na mrunziani bano sidanza nafanya mashuhuli shande boko wade unuru ureme azalabe mashuhuli abata awe ya bulwa juha kakweli ngaona hindu uchibaleze 5 miliero zahaho arike izo nizondo afanye ada babu ngondo afanye ndogo ikawo kena ukana faida okangondo wadise leda howe do walole hasara ezahandani na rirensi za ngozinu mratu sendo meki hende haringe mtao hazima mtao hamangondo afanye shughuli hatema shughuli ya hisa
Hendari nge ule mtao ai bale untu katu para wana kanze mashughuli ya hise ha bango jumza de tonenge mrumdu hazir kanza ritimizi rifanye mzaze pleziri ilira ha raha ze ilimta zirae jafa nga donc tukahona indini shasha kama shamakendo mtao saunu ushamtu para turongo meki wa turenge na mdu fulani mahala fulani arendora kazi aibo enongoyo ngiona mkomori goli solida ho alola hasara chidupanda hezimali zila mwana mablaki utukufu nga mubishirio dawe na madamu no watoto inshallah taala zanongoyo hizo kamzifanya ubu wa komor mwende nga madoma lahoni ema jevie pi walole bavula la hedu ya kamil mwende mwerenga ze emitawo dhahabu za wandu hata mashughuli yafanyia mwelisa bibi harusi hasara zemali kachu ende hali za ladhimu upandahe zemali mtawo kwachu ende hali ya ladhimu mtawo kamili kachu hondi anambere watsano shazi lezo pia ngachukade zijushabano yabo yoyada bahina mjue kako liga mambono goza kweli baba nuwada chinochoka ukazumu haruma uchidwezo kabala mzaze na mbaba wa uundu wa waha wendi watia meblo wafanya nizofanya watia karo wafanya nizofanya walekeza mwanaola wamlisa wamvaza hata alekelea mwema hujaba wambango ndo mlole abotimize miadi yoda honi hula uimebonze uangalie valori loda honi hula uenje mdani uangalie valori loda honi hula avayo yuangalie lidao suimebonze uangalie zetaraja hali za kansi babo yotile hali ya kabla dhimu fanye bwana harusi uyo zihoma jana kume kejadio toshize valoria yoda honeza handani ya he nyumba ne meblo fatuze usukahe shughuli waringa zindu waringa kaneti waringa ngano waringa milioni za ntoholi waringa sukari wato warumeze ngoma izozo ntipia wazidwa zo bwana harusi ke edimilero yao ndejo kutoshiza bahi okoma hasara fanye hali jo shindo fanye batino ka wendo amba unazima mtawo bama zo ndida woni bamzaza mwana efese wanguka mdumdu hazi no fanye hali aladhimu bema shughuli sawa ya bulwa bo Javier urobonze apto sama mratu jamba gamla pizo babo tula pizza shama boy haki okagarlisonwa lukomori hasara garlisao ledaho la bibi harusi hasara kuyu garlisao wala jomba hatu nwana nyasi rika ongo mjini go mjini hula rendare pareze mali kekari zilivi omusore henda garono haya wanikomi hono omusore henda garingamiza wezitwa omusore henda garono haya ho kancho marengweni hawako omjingo adwa wezo nafanya wakapto subuti sibala 5 miliero samba mwendo dahoni yoke tufanya mbano ngoyo bahi bojevye urobonze jipreparendo bwamba ngondo wafanye mashuhudi emaneje vieulo komar ekahamba kufanywa 5 miliero ola dhima hema jitihadi ya ufanya onda 5 miliero zila haremwani jua hasiho barini habali ya gandile heni hata hedorengone bahari nobora toka zomu haruma uo kartina hindi naye hoka
kama sinongo kama simesha mema yali okomori jeke gadola pizza emdulo komo jabuko abtolana beshawa lokomori ngwafanywa ada za kweli haina mruyesha mwema swa komori gufanywa ada ya kweli wanu le de valeur shayene kama de majevio walo harma oleme kamili wenda welisa wananyasi hasara wenda welisa ledaho hasara wadozo kabala mtaze hapara hofanya etakaila ole mtaze hapara hoenda ateze meblozila beko ngamjua amba ukai shasisi na mabawa pare ai no kaka jele keziwa gojo amba ukamtenda ndene nsede jonda mbaba na kansi ha sedata mbaitanda tidola la godoro bonsi abola adhima ya pare pahibo ende honjia hondani wangalazi taraja tadoka wangalene nyumba kamili hatadoka unjoma fukoni aibo inba yonyumba umona mshemwema umona msholo ulona nyumba njema e valeur ya tulo banu yabo botengwe aibo ika ni bode bonedoda hone hula shaba hololea izo wazamba lole hali wendao nezemali ujoka anzorumie ha ne mitao wendo warumie uchendorike mitao ya wandu au wedo meki shughuli fanyia udiwa mango subuti wendo warongo mtawa ula vanyu bwatsaze ikango mweromu mtawa ila bibi harusi hata mtawa jo huja ubeo hai jirani yendea uhesheye usikiri utowa eabugo joka hundendi hosoni mwe shughuli haho eabu mtazi kujoka hundendi ha eabo ze hasara za hinba ya wahwane valeur ya tulo banu yabo eabo alamendi ho kama fanya mashughuli dotokanru wale etakaila ha le tengoli ja winji ha waniko takailo ni fedha ila ha mikonsito olwa majilisi yafanywa anga na mwangalie botengwe valeur kawa majilisi botengwe bahi bwana harusi jipreparenro avayo henda baba hainu gawara magora komrulo komori ujokiri ya mwazimeni mapesa hesa rende hana ndrabo ribalevu je wiri rende rifanye eda hiyo rehija garikazo miharuma ha bofuzi juyu revaze jagila rojonesa okaona ndiafa na balaizo afanya wabe wadahoni ausilani izo ndizo nakaza nambe uka amtahosoma izo nzambao lelo baka itinyangu awatikaza kifu yabo izo nakanza nambe tsamba eni jon lapiza na lapize shamwa bweza kwa iluka na rirensi bawa zaza hatu walemewa uliswa hasara wazaza hatu walemewa uliswa hasara neze nyumba za valeur noona hawo neze swali waziparao hata kesho liisa ambamba bahina rijue ndo hali rendao uharima za shughuli zao wana hatu wanasha hatu na wana hatu majevio walobwenze wanujevie chimpakange Faransa do dena komori ya magodo afanye mashughuli utende huno emwana nyungure mwanele jua hoto anzangele mashahe uji chambuza magodo afanye yada na balo bala 3 miliero eza sangwa nzonde wa pare hula we para ufanye shughuli kuja hunu be portable kuja hunu kutanzo renga ule mwana nyuho ya upatsa wende hula urengeze ze pauni za wandu urenge mitao ya wandu wendo meki wendo renge wendo lisio leda hoa sara shughuli fanyia wendo amba ukaunka ule mtaoba ule tazima abako tikaanze shughuli fanyie baada mtazenge mdumdu hazi ha iledo kana moyaone shughuli hatu tide hali hiyo gawara mbagora na mjue basi shughuli sio zibulwa beko ngabo akaujibiwa ho wazalia kabe mashughuli shatao ya baya bulwa abatao ya bulwa juha
usambeba ni hao kai bati tena fanya mashuhulisha abanu azalabi mashuhuli tsawo ya bulwa ba ya bulwa eza utibale 3000 euro yonde hiyo usibale 3000 au 5000 euro bagondo wafanya mashuhuli babu gondo hadi seleda ho asara gondo opari mitawo ya wandu meki gondo one ulimona mwogo upareze maliza hae wejeza ho be portable wejeza ho udumpina 50 euro hena mweza tamtine mapesa heshoga wenda hula kusubutu angala ole mwana nyuhe umikaze mali wenda hula kusubutu kantite ngoni juha bo mwana adamu amagondo wafanya mashuhuli usamezi rabo juha baze shughuli sio zibulwa wondo pande wa bwana harusi na bibi harusi bahi bo bibi harusi hata jo hujarongo mtaonike mwana nyuho wa mamini ya ushishe wa mtao ya hwesheye ya mgotoka uparo ndendi Valeri waifanya he nyumba mtazao ni mbaba wa wetisayo mapesa abe yakadajo shinda yako membaba hanu upando zima kwa jombe tohole kwa jombe emebro watao ya mbaba ni mtazao watia hoda honi bahina mjue abasikaza kifu yabo gamadele opande wa hoze wa hangu wa milanansi na mfahamu zekashine shanga bandu sawao ambao maula mau na mwafahamu wandu wao ba owade unureme azalia habai mashuhuli wao dodo wenda waone azaluka kuri bulia baba nuridasiziwa ze nongorado zifanywa mijini maana bano miji ilewe ze adaza tuzinu holekeze zikombe holekeze mabagazo hatu holekeza hena bano go ilo warme mabavu hatu na mijini hatu no adaza watulia maudu tizo ze shughuli bulwa ule mawao gwajuji gadusa wakasesi tegeleza hao wavese jubeza hao gwanzo safiza handa wadone soka ula fome fula ula futi fulani ula shia fulani na wamwalawe ba msamwarambua waondo wakaujibiwa esawa kaundo zifaida osoni mwazali waondo walu mwazali na mdenge majinrumbe mashishio za shughuli zao wana watukufu hanyo mzifanye hatartibu hasalama bwanduwa bafu bwanduwa mijini mtita hamdo amba ukanga paro ule maufula ngaparo futi fulani ngaparo mru fulani bawo nduwa ndrabo rangu mahamira ruya kamili azali yakaba mashuhuli watu paro jiona ukana ronane babanu garila tao emijia hatu ukaze ada deado lekezi mabagazo hatu deado fanya nuko fulani wa mijini hatu no wadaza leo ngojo unu kazu kango jole likware mweze majilisi waje wakentisi safiza handa na mwalawe mfanya makamtuo wesa wakaunda zentereza hao enyinyi wa baba matule wando katide ada hondem na jana ilimangale mtole mna ndovi mzima mde watukaunda mapesa ya serikali shema ule mawao pia wakaunda mapesa ya serikali shako jakaanza wa declare ukayadana ije wakaunda mapesa azaliwa akawati na homa boshoni leo yada abuda wazee warengo kawa renge desizo kango wafanyao razali habuwa kajabuwa shea dange fanyuwao bawandu jawao na mrenge majindu mke hama kamtuwa ona bangeleze shughuli za ona hatu bawandu andabo na mangalie violence yare ndi hajuzi nemna shioni ya magodo likoli yere yenda arendwa mankatala kutila yatonya matomfi nana zijana watano abo banu bambo ukayo silo na wandu wasome dini wandu ware ulama au watoma hakama yabo yonsindi na mwana mtiti ndarenda mrutindu na ndwatsano sirikali daza mahakama daza ulama mwadaza kabati atoso pare kabati izo pianga zifanyao enu wakati wa mwema si wakomori wandu warenge majindu wabe mashishio abo yoti alo mwono juzi zirendi hajuzi wananasi wafariki warmwe bahari ya Maroko wandu kume
na ilio kumedo hafa o ilido jeli wake na mo kabata fanya mbarjeste yoka gwa hawe awe ulamau waje uharumo msiba kando arijilia o Komori kamil shawada za watulia waondu ndrabo ndu lo Komori ambao wasubwe didi vinungu yo hawinji ha juzi warindo kari kwa biso vino ilati de vino ilandrabo la makapuka ndrabo shawaringa watamo birongo nao owenji wa serikali ufirajingu hawinji komdurambo mwana mshe komdurambo mwana mme wodu levi ha ze passing izo hazinji ze loteli zo pia serikali ngozo nao ulama ngozo nao kwa tsoma ngoyo isa pia bangu gwachukua waringa unja imo wotsi waondu ndrabo waondu loyo waondu ambao wasoma dini waondu ndrabo wenji kweli kama wasoma shabe na wasomwana no kari halati shida hubi hasomwe aya banikabati atujojo some ayo hajaji no kaimru wa dini odo bahanu entia ngamia yamdo bahanu ataba inu ilona mezina mezi mtohona bavua hata ya tohunya o harimwe masiwa Komori yodi halentili yo no kafiri winji no otiniza donu ambao wasomwe dini amnisomi heni nambao ba hakika ngaziri sawo eza ngozi lo masiwani ya Komori Sheja limizo ndi aritola ya isimu yaka Federal Islamic de Komori yaka ushaje bera mwi hatu wanengama nasi ha bahi na mnisomi heni nambaba mambo za kweli Uislamu ula wa harimwe masiwa Komori ingawa tampakanda wabo gamta usama nomlahani yabo gadonana harma mpagwa sasa inshallah taala shati kwanza nambe izo naona nizo no nao nizo nishiao marhaba menji na partage video hiyo wando ukababo mwanama Mohamed Laheri partage video hiyo mwanama Alimsa milio na partage mwanama mwaza Ibrahim mamubushiro unono hairi raole tegola hao na bo prefecture anumbushiro ni unono hairi na maisha mema inshallah taala shabat kaurongozo na mama Javier